niko tukuchakurwa se county ya Nyamira ase bunge gusensemeria ye bunge ye county ejo emanyakadam na bunge mashinani ya Nyakaba gekomirana rituko lia rero ase banyaraka bagwetia umoswada gwechibesa ekerenga geji bilioni sana ibere chinuguta isanemo ibanyakaba gotani ko banyataka bakurigeria chinsemo chionsi chie county ejo anemono chigwodi embirongene chie county ejo no enabo niko banyaraka bakurwa kobolia una okoigwana no kubwatana kunyakwanekwa ime ye bunge yo elio aba MCA bonsi be bunge yo na amanene mono e county ya Nyamira banyakaba bakungusiramo elio koenekeria abamenyi be county ya Nyamira amagendero oroboti oru ni warwariganirwa no mulikito World Cup Okara negati yaba MCA hanene bakoa umuspika Okero Okoboko abo banyaraka bakora ibikaro bya bunga mashinani imewadi gayeri goma wetia county fiscal strategy paper ya shilingi che billion isano nebere chini gutaisana nemo iyo hera kunyaraka bage gwetu akobe budget bene yo mwaka chiri wibere na 2025 mwaka chiri wibere na 2025 nemo iyo kurengana muna barabo hera kunyaraka bage kwenekia amagenderero au included igasete gatangaza about public participation area renge Kijauli igoro twaetirie ekora kori twabwate epepe iri twabate arekor kwa CFSP county fiscal strategy paper eyere indicator ekoro kingie budget yo chikoba kurigana na magania yabana ichi baitu banyamira na kilo mu MCA oyo toma the world based projects twaji capture twabika cho speakire word nebwate the world projects okwanekerekyo gataba MCA baganigo bagendreko bakomochianene erumbende yo yaba MCA bagendreko bakoleta engusana ntindi asibono baganiri okuigwana kwenekiwe me county iga Nyamira nari koboria iga abashimiwa bali baito baboguri chirungu tiga batige ekisegi bana magendera chakire kitoko nyakobale rusikari ngantu bwati magendero Nyamira kuna abashimiwa babwate amagena n'ekinyimbo Nyamira igo kirionse togokora kende ngio togokora kirekebe na ndonde wigwete na bunge mashinani yembobere koti nekoretaki nerororo nabo nigo bagendreko bakomochia egati aba MCA abo bako baseme biara ase boigo baganire eliogi yomusubati gosikwa na maneno ya kwamba sisi ni legislators na tena bado hatutii zile sheria ambazo tumeziweka sisi wenyewe. Unapata koti inaamurisha kama judiciary. Kenya tuko na executive, tuko na judiciary na legislators. Judiciary ikipatiana mwongozo kwa legislators, watu wafuata maneno ya legislators wanasema. Ngabangina tutakiri gukwana. Ando soko rumo hada bangine agendereire mukunguna kuruma yaye. Igo nto yabo saiko. Igo torane purpose. Abangina kenyo sumo sasa gukora mungana agakora na agakora byamono nonye nabo niko bayire mirango hasi bono ko cyase bali bonsi baranyarako bakwibwatanya munero mbeye iga eri kweneke buna magendero natwe kunyarako bagakwene kiwemeye county yiga ya Nyamira bari gukorama karaba korere gas abakone gukorama karatikana na baruka rwakoro korama umayakora na kibindu byabikoba njobuna botambe ngukwana ngora ryo marembe na ndingiro renga na bogo cyakesegi karakwanywa rengo buwore okobeka makombenso beka matemoinse usuke mutwe na wale wenzetu ambao wanaendelea kumpinga na waomba mvuke sakafu mje tufanye kazi muache denial amkubaliane na maneno ambayo imekuwa imeshatendeka ishakuwa ikinko reporter igetaseni kya ubonchete kya Gatembe kurugeiga ime yewadi yerigoma egotoke me county Nyamira inche gongoro kwa World Cup Okara